Ndamere bar bella jo, ndamere teo kalabo, ndamere bar bella jo, ndamere bar bella jo, kalamere teo kurini, ndana kire kure kiriyo, kire kurini, ndana kire kure diriba, ni teo kalabo, ndamere bar bella jo, ndamere teo bella jo, bella wodo, bella korwedo, bella wodo, ibaro bella wodo, ndamere teo. Yo, tin dok yang adek en before to twal dharma gitiga winyowa ki gok mo bi winyowa be la chin before to twal panelist magiti kumbedi wan mo be kube ki look me be bero mono latin mero be die I gang mono giti gok ne I jong be I chabit mo karoni walo look me be to twal ka latino ngeo ngo mabe ke ngo maraj tim mabe jo tim maraju kibe kid me war la chuji kid ini war la chuji kid me kwa wa kiro yang wan war ke dan ya tek to twal latin mi ngegin in mano enti down kiro la wu me do wajani latin karika in pe Pwonyo neno gina ini timo ni Pwonye kede so wan ma chal Lunyodo gi Lopwonye jema timo mi no timo no Konyo Pwonyo latin doctor microphone ni chal doctor ti gina a party microphone tin. Okay. Yeah. It looks like a tigiri again. Okay. So tini wabe logo be pa kwan manong tien ma rio ne ma wati log me be palatin en log me kwan en ma gichero ye gang kwan ma Lopwonye ke dano ni pira tek total iko palatin bien ikom kar en kalatin penge choj penge kwan jamne tek de tek total so miro wane routine matut pingo miro pingo pira tek me chwal litine gang kwan chwal litine gang kwan petin lo ni o miro chwal litine gang kwan we o dog dakta kuno dog ngo gini kero padano papato o duju chi koni wo binyamo lok kitano be pa te litine gang kwan atira ni gang kwan en me achien ba luni primary pira tek total ila tin miro ngegi mo o nge pinyi yo makit gini ichabit mo karne wolo me nge piny me ko kin gang nge jem mabe nge jem maraj kit mabe gi kit maraj atin miro nge tin cha dek eni wolo me ter latin gang kwan wan en mo kwan na ni kadi Lunyodo mo no gi pur pama litino gi bino kwan petin lo ni inu kai miro chwa latin gang kwan mir bin ngaro lony ikar chani wigi wago berka gime wago berka puro pama kuchulo litino gibe o we ada lok me cho chuin latin we beri gang kwan pira tek tini o ben no lok me ot gang kwan en ma latin mi nge pin I ot kwan ni chi abi chao ge Dr. Caesar chai kanyeni be chao nyam lok eni matut afo e twat pe tie winyi doctor Petia will. Tie winyi dong. Okay. Yeah, for the Caesar, for a panelist, Wenky, for a Danwing Matiga Winua. Don't tin the one more mede. Okay, look, Malatino Bichon, Iwaraga, any one to get gamma look. The bit Mocar on the one nano, Jimmy, but I am Latino nano ni peer attack, Madame Perro. He document, Okerpi, war, let's wait, give no peer attack. Kill kerping on, be out your gang, peer attack as well. Kid all kerpi, kwan, peer attack. And looking on, you don't make chenning, peer attack. He, magic name, look me my kin la nyara. Tinu, why low along me, Pwonye. Don't, kita,
buon come yab che loghe kwan per te pilotino qual ci don kawa twalo do tinga school mi ko be ki gena ngo ma wieti ko palatino no tieni a Lopwonye mo gru cha ken no bebe ci don mon bi ma bebe Lopwonye mi robe tie wege ku Pwonye no tieno dore Lopwonye e pol ka inizi le school ci noni ci la Pwonye cha ken a kachala wan yang ko don walun aeromaster your headmaster headmaster cha politici dong beru Maber kan anenoni school tikati mo be Pwonye myero guribbe di class ge kala Pwonye mon da pe headmaster myero don onen gina ngo we la Pwonye pe da myero onen la Pwonye ti no ti da class ne da class ti la ti no la Pwonye ti ye kala Pwonye ti ge kala ti on ge yelo la Pwonye headmaster kertek ni o jem ni en ki dwi we Pwonye mete now Lopwonye mo ka ekono bokolo dakti ka medenge kenyo atika wi bokolo dak okay Lopwonye bene twero bedu la Pwonye my class ma Pwonyo lesson yo dear mam your Pwonye kilo teno entro miro manero Lopwonye ko charo no Lopwonye tik dear no pa la Pwonye tarbe la Pwonye ma Pwonye tuo no Pwonye diro no Pwonye we no Pwonye we mundu yo Lopwonye amiru dwako wa yuma na yang wa pi yuma chom ma waldo oni ikar ma ti vedo Kenya jolo di ma no tu monti gen bu karni Pwonye mi be pia te twal do ikin gin no ni gen bu karu ngartiel ma kiloni education and sports officer na te lo no en non pole ver ka Pwonye no yo wet yo Tugodilo, your dear my pat. Monument give my peer attack, mother. Not much terror. It won't be in with you, Bill. Down, when you near Bill, down, one Peter Bay, Peter Bay, and Bill, education and sport officer, my truly, Mauno and base, no, TN pay, no. Dung yang ye limiter and tell the sports officer and menen down my walk do we my real ma teko to alnyo menen down ma go nyo we you deal ma be mother mun be the Pwonye ke the bit pay school ke an and man no team district a bit interference is not from me. I will know I made me and then Yachen Mama Galoni Judas ya Judas ya no Yane do Mama to you don't end teach my child education and sports officer where would you Yahoni well can keep dear me can do it Yahano or be done in prison, or teach a prison and sports and our Pwonye Kenya can and when be a Commonwealth game, she'll be no goal. Commonwealth game, Mao teammate, my part, my bill or teammate Canada, and she'll be real to no gold. Moving on, down my Kenya idea, take a Julu, don't and tell sports of you know, Julu needing mirror. Better me, better look at it, better card. Why in Kidding him getting Amerini in a team where speed you made in your Ganamir team when you're in a low way generally. Muru Kai Lemon Kilwani coaching. Yeah. So I mean la nanny coaching gonna change my peer attack mother. Mom, that mirror or co
ubed sports and education officer. Lopwonye bene twero coaching in school. Kidong Lopwonye mukene ma gwang nyo kele mo wach ni mentor. Mentor bene twero bene arma do kilaten. Mo niang kama dik rego kilaten tiye kama end up mar twal chi encouraging bene dong la nene ana twero mine an nikoma karmana achere boarding school no pun mo ana pario ken si do ka tu bi bango ko no pien no da ka mi pi gango do to twal no si la pun do bi no no ani ate ko si on wa an lo cha lo keda en no u penyo mo ti bi nyang oni an kara maro we ma da si do ka ra ki we dong and I don't know two organ si che ro kangere si ma we eno chaka ke ma we eno una mede we a cha ma kwan pierno tamma don pe kwan pien tamma no te da mi a dok organ pa mir lok man me be boy school you know Lunyodo la ko ngone Anyiim ni be ka ma chere boarding school and an kara kuma pun wa na ti no pechunya myero eno karma nung la Pwonyo chaka lo kero no ni amaro we to alchi o kara nung ka we chi karma da chaka we ya wil gino kena weng dang atugi mako kwan kwan be nang be ke kenyu da chero yibu man la Pwonye ma ki twero ba jingo mentor and kene bin no Pwonye e class ki komene en do ka ne no gi mono tiebe ma miro log da ma miro dero en bene miro neni di la ten chirong tik po Lopwonye pol ma miro Lopwonye gubbe ka chung ka tienge weri kutin tin ma pol lene nyo ka ngar mo ma tigi dir ma Pwonye tian yo bi ma ngwen nyo ma to lo tian ma miro Pwonye no ni school ka miro Pwonye we bene miro ki Pwonye pian jemni enonem tuju yabu yo kelo tiano so Lopwonye myero chung kama myero guti ye donc wale gu Lopwonye wa winni o latin tiga ko ni Lopwonye petiga peti school mono gin ba ba donc wale gu headmasters men yani gina ngom wa Lopwonye peti school wa Lopwonye bed mede ki Pwonye si kon ana wa komanda ma miyo kare wa panel mo kano gam Pero que Lanyut kita no latin myero gi kon ke kuore amero que lo pasca don kon bere chawan o mi tama mege for Tie on ye okay Apo dano we apo panelists apo dano we magite kanano wa ke wachi be pa kwan be me chware latin gang kwan we onong a chaki me kwan a keta ko be ro kere Anyiim Lanyut che lo te mo kana ma ke chwale ke boarding pe gon nan ke chwale ke kono ni pingo ke chwale ke ni we ko kon ko ge me no chawa me timo homework ge e we ko kwan je mo ko mano ge gena ka ge ti gang no mi ro go tim chalo te ro lo ko bon timo ngani ka ge ti gang kwan ge ti ke chawa me prep ge je mo kana ne pian ne gang kwan ko no cha ne ki poco que to mero running kere gena o timo kere ex gena timetable me gang kwan kita te kere cha me prep tie cha me timo jem weng tie kino eno ni konyo ka iti gang no te no mate gang cha wa gen na ada da me no cha ma ke me so anero ni le nyoro mero to te me chwa lo te ne gang kwan eno ni yabu yo palaten mio gila nge jemi mukana ma papat ma dano pe ngeo ka che pe kwano ge choji because kombeti kama dano chere ye wen chalo kombeti ni computer bino en ka dong pe ngeo watimo gimo ke kan dong dago teko dano jemi o wen kombeti be dago computerized
wa ticket gi kombe ti ichere gena ka wile ticket no ngati pe mir tote ka no pe nge kwan ti eno ne be yelo dano ma duanda da agiro kon kenyu ba afoya La me pasca o fo to tol e kum karne don kito iwajani jamne dujute don ka chiro ma gine kai chiro I dukan kum karne gi kam ken eni no jam mo ken duju mero kidio mo me nyang mo mati gine I computer la me Christine in kong mi bin nyuti wa ma me gi kong tin rego do vo chake wa noy chi wa noy lo A foi tu la que on ti winya. A foi tu sisa ti winya. ate wi Okay da. A foi winya ki bore da a foi tel program ba. o gine tek ba te jimi ni tek wa raj Wai dong en phone dong kero en phone na de ram wa je kana lu phone dong tiga going through phone down ta. En to mi ki phone down so what in na dong ku beti ki bot wa kan. Amor wen amor pasca amor megros ki amor down wen ma ki tika na no show ko pero tiana boarani. Yeah, ana bi logon ne me ma bana pe dong me dur lok yan lok ma be dong pa wa dong lok me ponyo lu tiang ma fu tiang pira tek loyo ginu mo ken kadi be ki rada anda ne kadi be la tien me ich mia be beta lok kede ma mono do wa ni gi winyo lok and ku be la tien mo ni ti la tien la me ati dua pore ken la tien nge ji ma ju ki wa chalo en tech la tien tri kede doge mar wene wa te la tien dua borom wa igena kuma te loko ne gi winyo loko ni wen ji ma ti ko wa ne ju gi winyo gi ngeyo chalo mi cham ke lo tien pe kar cham chi cher e penyo bir chali penyo la tien a penya ni a mi der ba la tien be mi o ye ni en be na mi ro cham we oni nyu a mi chai ba mi ro be ye oni ene kid me point pe kwanya der chi ta si kar ni la tien be pe wa ge mo ni kwanya chak chi mi duk la tien be pe wa ni bi mi ro chak pe wa ji ma dum pe wa le bo bi chak ka lo ko ba chi lo ka chet ka vur jimni on wen pi gitar en la tien nong don no dong jimni en do don no ti line ni ne on e ko kala nyur ma pe lo ke lo tien nyu wa ju ngo ma en bu timu ma pio timu la tien pe ngeyo la tien po ya be pe ngi ngo ma chi ti me ku beti po en ko don ko ni ti ko bala chi po ka dong be da be pe ngi ka bala nyu pe bala ti po nyu lo tien ma fu gi tien no be to twal ti ke dwaro tutwale ke lor me bible lor por la church wani fun na tem ma fu la tem tiri pian la tin ni ka don po bo wa yo ni eni ka do cher tim ngo ni mo bi rama chi en ka mo chi wa an yang na ngi ke me timo kin en e dugi ye ka la ti a wu mo nyu nya mo don ko do mo do o di ro cha ma to kon ni mo chi ta ni an yang no pa mar ko chi gok be gido unyo o ga we ko ti ti ka cha yang ku jo fure por kana ti ka deno chan pien no dong yang ati ni nyu te ngo ma mier en te ngo kita me go rostin cha wa en ti pe ki ie pien la tien ti pero mo ko mak ti ngo kwere so oni wen pi gi te paska do lo ko me gan kwa no don ti don pa da bi no ma pol twal point tama rio ma ti ma mier wa ne fonyo lo tiano ki mon wati mindset money kenyo mai wero la tien mi ngegen tamara kin tamma mua tam peti mo jemi tamma mua tamara ki tamma be pe bet ka cha wen tamara ne o kono geno nyo bale o kono ngo andu kuma ke ti twala an kono geno ngo an kono geno ngo ji me lo kuma ni gidonyi wi gi cha dugi kumi cha gi cha timme i kumi bena da ento mia ki fo no ti angu ni ang ni tam ti mabe ki tamara ke tamara jok tam e oni ho chak tam mabe ki kan ki bire chak tam ngoma in mier bedo i mier be la dir i mier be president i mier be doctor i mier be la yup wich ke nye mier be
la fu ni mi do marka driver en ji makuma chi na la ten be cha ko don ki twin en chi don ka don en do wai kuma no inde cha don no jimi makonye we en no wero timo gel ma en miro timo neni ma achievement ma gel ma inde miri konye ke ne la ten cha lo wachi miro do marka ka fu don tedi de cha yo le toy me marka do ma lo ten gang ku jano ki yu marka ki gana ki gen mel me gaya ki me la bi tien ka bi ngi yu marka so in nung aslan in ker ma in nung la nyurni in mi nung yu me konya la tini oni wa ko cher yu ma be kala tini oni do nge ke na pa me tamara ki tamabe la tini oni bu don ki yu ma be ko kwanya tamara ki kan ma be jo ki kan ene mir beta tam pe bir ki tamara jo chalo nyego tame cha tam me ngogen anyway bala cho ni no ti am pa bi lo ma dung to twa away ka mi me ga manak en foi when back Jimmy gen sida foi total Christine foi we look me you more ka getien ka bi more ka chano one you Mercedes Benz or you no do you start up technology and the ben miro yab dog workshop one yamo ya lady mo team ngolo ya no citron tik you Mercedes Benz tik you still again ka no we made the kid no one no one do ne o good the ben you know what to wati winyi ya pe winyi fully depend ya duane pe en petit winyi wabe call him on phone and yeah ngene tik antiga winyi wa duane pe la de ben check quiero yeah Okay, ana tamni ana po to hell. We have been look mutaka gaya. Look Mercedes Benz gi kwa ngagi. Ero beda o kama. I think one car wani uno wayubo tutwale melwenya ye. Piano dong waneo koi mutaka mo tanka gi ngagi ni. Kekana yupunya ero biloy yo que no quiero quiero que ya yo material más va ri tiene eno we mo be no peti ma be well so yo buje ma duong ma kiene kenyo cha ken be no liri be peba ingol be da ka pil be da che atone experience me total ka wi tempo ye pero you know latin ukichao Pwonye jemo chan ma atamni en la kuri mech mogo makama ma latin chao no ne wang tino en no beru gen mabe it is built on makino kitier mo ma enoni the Ben we have lost you hello the Ben yeah okay petit winye Wanna do winyi mere that it's clear okay so neruna tieni kauno chalo guagonyo education system amegwa uno conquer adopting la kuri dear mogo en mano ini ni opportunity kila tien macha ber ka yupu jemi mogo mare tien atiki mani e gankwana chet kamalo tien mamega gitiko gikwana ye polkar kimi assignment enuni mogo cha ken gi bien gi yubu ore gi yubu mutaka gi yubu gen cha tamni in ministry mero ya pie wangi we oloto lotino mogo mano gitiki ngech me technology le enini chaka en momot ki logo en ma en cha chwe neni chaka ki mutaka gen ge ma en cha yubu neni chaka ki labatita nyuje mogole en chit ni amo winyi dong oloto ingeo yupo wipon er na ngere pe mer mon malwany cha tawne pere techni umerki tiel kol ting mano tigi ngech nyo ki mech megi yupo yen no la tien mo mogo no temo abik ken er ka yupo iri mutaka
no oyubo manot maleng kon ke ken no ti kom shep me mutaka ki kome kidong bene kao ngolo silipa en cha meta eni no nyi ku tiene ni o mabe piene no ngeo ni merkin eno betie aya kon mapat bene ki eni chao ke no body ne no go winyo be no ke wai ke bulletproof no ki kero ki doro gene gien kaya dore ikome o cha mo be kon pien muta ene gi expiring o kagu ngwaji ker ni ana chela rio mugo be ni achele ken utiane no gitiga goy mutaka mugo ino ngar mo chunyi mega ke mach biro obo pala wore chot tej mugo ne achan mo mado yubo mega matek manung no tigi gubu jo kene yubu no ki kero gato iye ta don ki chweyo gena ene wiye ki kero ki chowa pila no gaya gaya gato so no mutaka cha pek mapetuto chi an neno na tieni umir Lopwonye syllabus me Uganda umir no loke awinyo ngat mon yamber ka wajo ni je mogo ma yang wan wa ponyo wanen to konyo watu twal chalo loka tiano tuo ki bare ki kono timo wa giga like those are the things mir katwer kon ki chak neno gino mo ma ubi konyo dano maka che nen la tien madong gwa kone tika chero ka nen lok me dakta gi nga gini chero loka grigi loka le gi nga gini romo cher cha ponyo ko jema kama enoni eto waneno titano madua ta kubiri ma inono ngechi en magi miyo bot gini bedo mukene be pekitika tikere bere mukene be wigu willo ma jo kene ko no balo chawa ge bala ba gin ma tiga mer wachne kaka enine omere romme kwan omere ile madong ile ni pobet ki gang kwan ke ken in magan olotobe omere inene chung kila tiene lok me gang kwan ma pat ki chul ke ken timbe weri I ker la tien pin ka kamano ineno la tien gore ingi buk pa la tien kala tien patika tien mabe ini chung wachini jal kini to ne chal ber kaman ba ero kadak in be da cher gore ni timo correction nyo gore ie da tika timo ka taj para tien mag kelme assignment da ke ter bor la puonj da ko ngolo rong wen chino do balwe tiwa bor ya tawni gin eneni omer wan waneno ni kwan mere be ni wan kiridon no wan joke mano yange pwonye en palotino mate tiene chao kene no wi wado wil je mukena makadon wek in ko na tiene in be la nyor be ke wor ne ko bukala tiene so kai ne be chao ke poy wi je muko mayan chi oluto man no tan ke no ni atiga dwa ko wi ga nge jutwal era tam ne pirte wek in pe ko ni chere red la tiene ni bola tiene bola eto no ini ngeyu yen no tire magit ponyo kila ten pian chichao ken la penyo mo ken lutino bino kere gan botwa no gitek ma to no yen mayor si atamni wachungu wono kilutino chao ken kalutino gitika kwan bo wan cha lunyore omier wachungu kegi waber bene kako penyo mogo wamiyo chawa chime ege smartphone ni waber kere cha tuju eto pol kar lunyore pero que chim smartphone la tien tika penyo we ya la penyo wai ko la tien wai ne atika penyo ina ta penyo gen kama hin we eto nonga mama tika mi attention to alpere but lo tieno cha tamni ko cha wono investing cha ma me wai ko tieno le bon tamne ne da nyo pia bi cha wa mai ko ma watike ne da pier total onyo gwa fe yo mo wan wat kere gwa no pier tek to lo kwan palotino pier tek dak bene Anyiim palotino ene dong no pier tek lo tuju yan la bo Anyiim ki ma ni yo mabe ma ni te lo ni no initika wa palotino ku ene gitika don e gang mabori ni na mo dong gi biro gi lubi tek ko turia ma megi no gian gitika charne o gitika timo pien pe ker chuni gwa palotino ma megi cha tamni la bomba lo chawa we kong pi we go pe en an ka we ka kenyo tikoni ka da o miata cha kubu bore ana foe mate
Yeah, of for total the ben. Yeah, I think Lopwonye korotini katwero no jamugo me teaching any miru mede kom puonj ma uno puonyo ot kwani ka icha mo tie giro mo yubo en mor ka mogo matetieno mana mo yubo kin gange giro mo yubo ne bene i gang kwan e kar mano opore pi yen kali yweyo bene atin ka obini yweyo mo chwal ne kamo mo ramo no diero mo makaka bera Mego Rose. Nino ba? Con Ati đây nino. có cái chua được rồi con nên. Cara. Joana tia winye. Thì u nhiều về. Ana foi to toala mor un tujuwa. Amor dana ben makitiga winye wa kitiga neno wa ki teng ba kuja. Kwan tin wati lok pa kwan. Kwana yitigi mo ma tek to toal ma pir tek wi lobo. Kada wati kwana yo nywalo lobo. Kwana wa lobo ripe. La bon kwan no wani be puwa nge lobo ni be ripe. Jimu kwano, jimu timu nga engineer kono do duo nga gi wa lobo kombedo ripe. Men kwana yo kelo. Kala bon kwan no dege pe romo rio engineer pe romo yo ku dege me rio o i Africa. Donc jo muter kwan borro i Africa ku jaguti wo konyo watu twal. We dano wen wani en wen karibe wa kwan po wadir mabo ba kwan be. Don a jiyo chun no ten duju magiti gang kwan giti school. Ma kwan do ka ro chan ka ini ne ngar mo ni tika timu gi mo ma be kwan ma en kwan i waji ana mira be tel ngai. Amira kwan be tel ngai. Kadi be mu kan ran ji ata. Eto no chunyi ti gin mo ma be ma ngar mo tika konyo ki lobo. Konyo wero ini konyo dano. Konyo wero konyo karani. Kwan wero i konyo wi lobo. Do kwan i konyo keni. No ingej tiki ngej matut. Kanene wani po ro tien wa bo kwan ka me o kala ja bija bichien. Stop mene in ruin kwe politer bere kwe ge olgi we. Man olo wanene bus stop ene ka o kan ichung mero gina kwano konyo wa ie. Ma puere da de kara gik manok barange yo kwene kana bicherie. Chiro tina wen ma wunu tiga winyi wa ki Lunyodo wek lu tina go kwan. Uchul lu tina go kwan kari po dier ma po. But no tigi nget money me gang kwan. Ngeyu kwan ngo ki nga. Dok lu dir ma do ma yang go ber ka tik ma do ko inspector gi me ngo ko ngagi. Joni eni an ma pura tira winyi ni pepe no go o wa senior. But kwan ma gen kwan ni o tiyo ki nyutigi yo. Wo konyo lobo. Wo konyo kuogi. Kuo pa lo tiyo ki. Bu ne ni kwan be ka ku cha chulo lo tiyo ki. Lo tiyo do kwan ki kom. Chi kwan pu do chen ki ngewa. Wo logo ki lo tiyo ngoi wan ma cha Lunyodo. La tiyo ma ti ma tata ki gang kwan duak tere wo ka di bot es masa. Wo ti lo tim la tiyo na ko ma. Wo fa tiyo kwan wo ber dan mo pore lobo. Dini bene be nyuru yo me waro. Ento kwan pier tek toa. Yang kong iya chuli kuja no Anyiim be pe kwano. Chi uchake kar en ma do Anyiim cha kwano wo gang chungo. Gang wek yu gang mo do be ma tek tu ti Anyiim. No gin be pa kwani lobo. Be gina ngo ma kwano kelo. Wan mon ko be wa tie be gi duan lobo. Kanena pe uno ki twal wala nyori po twal wani biro kwana nyer biro kwan duan wa pe lobo no ba tamo biro ma be ni anyira ber mier kwan chi we wa tiki duan I lobo wa tiki ker ber metela wa tiki ker me Pwonye dano chi kwan be twal do kun dano duju mo tika winyo tar pa luo kin ma luo kelo pire tek twal Pote cha lok tu te o kon ki lo tiang ma meku o kon be ki gun lo don wa wan lo don ber pu wa mier wa tika mede ki kwan
Apoy lobo eni maka ini dir ma penge ki mo kay ti ki wati koy kwan mana tiga yela mir do kwan ko nen kra wa go le ke bat pura mir kwan chi ana poy da poy dano tuju ko we ka gi ka kan ka kon dok lok tie gwa ga bi tem ne do ka poy mate o foi total mego el mati lo kumbe ni cha mo ken won be mo Pwonye gi neno ngo ma en ti timone mego el ma ni neno ni mego ni tute o ma kani lo me kwan pa tieno ne pe dok ye chin lo mo timo gi mo ken je mo ma tieno gi chinge pa ka mo gi chul li tieno ne gang kwan e la ki dan ni miro da ki ren ko bu win tamba mege dok en be pe ol gi Pwonye dano kadi dag loke nyo kadi pe dag loke furu be Pwonye be ina imi kwan yo pe kwan yo ne ti wa po to twan mego kita ti Pwonye wa kere gi jema ini timo ki bene kita ini tute kere me tema chol li tino ni mano wi gi yote romo gen mago tiko mo kena do daktar kadi ka en ni komuni pero wa ne wa po tute ni total Jimmy ino ikane o we ko ti ke la kanyo ne kong le lo gi mo cha Bedo chal bedo na fue uno wen. Bedo ka miji uma tera. En lo me gan kwana chiel en onde mane ke wajo per en. Che tiena wela te kwan beno duko kan kong bino waj beno mamege. Pien gen na kar pe ko e mwaka ana ngeno kare tege dong chalo wan gen no kwan dong meno charo girin no. Eno kar ko en kena pia tera no. Ka wadak lo me kwan lutini o megwa te twala tin mo dangech kombet ne ka ngat matie ke opportunity me chulo latin mo ke kan non kare chulo chirian kwan amero testifying gimo achiel ka enene actually last week on Saturday acho chia go chim berga yen na machim pala Pwonye mo achiel very long time ago ma karma ana bedugo ke lum chi no pamia dargan kwan but ke dira para dargan kwan but ma ogan kwan kucha kwan ber tek total la Pwonye mo achiel ye o kwanya chi o karo pe chi cha o lo kero mot ma we cha wane la Pwonye cha pere tek bara ma konye pe pen la bon en na mar ngwe ki gan kwan chi karma kupe almost 20 years ago pura no na machime pula vuo majen chi ago na chim ago na chim karma go chim bare cha pe ni mana nga go chim pe na machima kana go kan bodje mata Uganda pe nyote nyuro mo 0000 mo wa ya para beach so cha me ke da cho mana nga go chim bare ne ina nga yenyo ngo se wa ko ke ko con anen nya na tu nya ruenyo kera beram se wa ja in ibere la Pwonye ma mega almost 20 years ago ma peno kar me foi in pingo me timo boran pen la bon yen ono penyo kwen kama kwa mega bere ye chawani pati lagani kwano chiaro dong wa kono ko bara kwano o kamo ka wolo to ka ki penyo nya cha wajo lera nyota ne but gena waga ga chal ko ni lo Pwonye kam bere Pwonye tima polata but ingeo o lo to maga chiel mane wi pi geno mane just something a little bit extra ma la Pwonye mano timo chi karma lok la Pwonye cha wi cher poi koma enda ko cha be dok ko ki tun ko jam da mor ko tun kan wana puro ma kar ko chi wa dun pi ko o cha mo na mo we cha bo lo mo be
But any nyuru ni Lopwonye na wemo na gitian kwan. They want to impact somebody's life. But one can kadong chebe wa kwan wo kaman wo wilo Lopwonye. Nyo wa kwan wa kar level pa Lopwonye ako do manene ya ano ko bira ti kono professor ko ati engineer ko Lopwonye chan for primary. But without that teacher. And te dwa machalo appeal board down or duju. Kache, you got an opportunity, even a small time, like even just a phone call. Kaya go a chimbo la Pwonye for helping my motive. Meaning that joy. And to encourage other teachers to be an can succeed in life because of you. And it's a gift. Ma Paul Kare. Lopwonye pegi no ritual. Now, one kono mawatiano ena nyo one jumoti ta medagan kwan nyo juma futigan kwan no myero watimo ngeo ka watiano furene ka ete yan kwan chao ga tamni mana pura donge mwaka pa kolo mwaka di kolo ga tia kwan enti board nga chao ga be tamni an kara gi kwano pie neno ngaro po kwan tika tio maber you think you may also do good kai wa kwan. But I tell you what about in material can you catch any take opportunity for me mereke kwan can wait. Pian le bon eroni kay boara o daga yo berete or to be the expense. One with diro pay yard ba lo telo no tele be yard ki marga o yoro bene yen kay dak ba taking it pay yard. But of course catch en bene Gana poti ama be kar meti mafuriti ke don da odi na ti kar ma da kwan of course you, by all means da mede but the dramatic opportunity ngara mana tie marama chulo yen for use that chance pen gana wakti no telo lo me kwan ne lutini mo kene ginero cho ko digo chan lo tien lo wang we gan kwan the same thing Monday to Friday umerecha kwano choke book mo no die no it's boring routine giving up ento kago da diri nene kan no kong no ga gina nyera mana no kona tinga romo those are now regrets pian pinga wa waje ko ni ikarma an gumu kan me chero me mete kwan me chere I senior wa don kumena me chere senior no e kwan wana de ke community ache but jario go kwer mere kwan chere nyem I didn't know the reason. Maybe they had a very good reason why. And kuberika nano adoption nano keta gente kere por keta anatikere is not that I'm doing good, I'm doing better than them or anything, but kauno neno wachiato wana deke weng. No loto komberini no they may have a different story. Or even I could have got a better life than what I have now. But again, I'm okay, at least. Enene pekorni watika nyoni a wan watimo, one po timo. La tien mani maramo timo geno mani. Kel la tien ma Mexico. Ka inen ngan mani timo identify la tien la tien ni ba. Neno chia yot kage mi already chia gonyo ko chi kubu wa already cha tit mabe. Ngo ma la tien ramo timo ne ko. Ma be konyo. Ka ti kero kwan ne tien ne chul. Angeo kombete ngan mani aruat ke ore ngaro miero chulo ma mege. Cha mo kana petio weng. And also kalo tini tiga don waneno uno direction mala tien mani tiga mero facing. Angeo pol wan Lunyodo unyo juma kwandong muchako bin important nga gane kago nywa la tien
they have enough the future dream job for latin at that moment. Pien gimian ya latin ya nyala mero bedak latin ya nyala mero bet gina kireni. I think one machalo nyoro mer kong reforming in aspect enone. Pien la ka America timo gachal koreane it will affect our children. Angeo ariyo palo kaene when lock duang but lock merwa chawa betiga diwa niam ka we boglo ken kenanda giro kerene watimo gen mo wat nano wate Anyiim per partino megwa without us expecting anything in return giborgi ana for my taxes for panelists wa merene wono ke phone mabe ma gitar polo kan project ana for duane pe Afo to twal latin kwan afo du chen wene. Gina chiel ma do po ye wi Jimmy ene ni kai tigi ker mo mi ko latin mon ni. Amiro po wi wo podi lok mo don wonwo kar ka ni. Jomu ma yam go lo second world war ni. Mago du chen ko gratuity money tie mo no gimini gi me British po gi kere I lok me lo me second world war. Chi don't get go what you go po kine mago ni chende ene mo betimo ni ning go kero la dit atuma tiberu atuma ene obel ka doro wi scholarship mano gin go kero ka chel district scholarship no tie ma actually scholarship no tie ma we tie ma actually ma pol go kwaro kere kwano nyingi don kampe kwane ento dano ng'eyo itieno chul mo kwano gi scholarship malo jume second world war go ker chende gi ka achiel gratuity mono miyo gi chul gi kede gin go ker ka achiel weho itieno mapolo no scholarship mugo do daktar mugo do Lopwonye mugo do engineers mugo gi jem mapol ma otime mane ni poyo wi Jimmy ni jem mugo tie ma itimo peni pila tini gi ken ko ka pi ngat mo ma ini ne tie chane ka ti ker mo manok myero I kony kugen I chabit mo karni pe neno pe winyo warga malatin mo choyni atamo ni kongo winy warga enni chita habe dog boat panelist me commenting any kong warga enni gije mo bir ka nyamane komberi kongo winyu warga palatini enni Moro, an Pwonye an ogawa Daniel, tie la mam ni ai so pan bon be son ku par bon. Chung kan pemin mu la pan par te an ga. Lunyodo wachani an la te an ga kan ti bana ye. Ti an kon bere ya ga tie ga kwan ya ga kan. Chuk bana kwer ya ga Kika koma liat bena chiaro kano konyo yot kon ki ori yan matie ya gago kan. Ito penyo wiyane. Kwa mana na ang doktor. Kwa mana na ang doktor kar mana tie ka kar ko yene bena lote ang luwaro magian tie ka de. Kier gum. Gulu sirte ki districts mukana ni bena gi tie ka nongo dok gi tie ka wak ki ye charo an. Kier kwa ngo. Mapol Lunyodo pe gimaro lok me lipe ki dano lok me legan. Ki kuoro legan yan yik ken. Kama giana shura ki aywa twero ngole ye. Myero dano gutok towa. Wek lege. Kier kwa ngo. Mapol Lunyodo pe gimaro lok me Pwonye. Mato kon ye giana tema ni yan dujun. Piti tong chiele chanta ni biga bi chanta ne papa nato kon chanta li bada neno ke neno chanta ne tie dok bana pe tum ye gi ker kwa ngo ma gi laro diet lo ngo ma laro pe yen ker kwa ngo manyak ma de ko man ari ati alia ke war ker kwa ngo ma Lunyodo gi to ko lwen kien ge wegi wa goy megi wa ki olek panga la do la tong ki min tuo mo pe chang akaka ikienge
man dong yar du dek ba kier kwa ngo ma jo gango pe ber ki jiran ma ben jiran ko ba kier kwa ngo no lo te an mo fuda gi ki chak chalo an dong ge kwaro kwan wa pe an gu du lu ma nyo gu ya chwa kier kwa ngo no lo pwonye mo gi ken tik la bon tian lo ma pe ya tek te an kwan lu wara ba to la chung kier kwa ngo no lo nyoro mo gi biro gi wa ko sante dia ma du gi awien ya ga wo gi cho nyar lo te an myero ka chwingi la bon par pia du kene marachi kier kwa ba mo ro an ku Ya, wawinyo warga ma lieto twal ma tinyo iteka chapa dong. Ikita en neno jemi ti mekede. Chi wan ya chela economy chudi kamoy ken mo ti. Pira teknia waneno. Kit me yubo beru kamala tin don ye. We ho nen jemi ma bejo mano romo konyo en ya nyim. Pul jemi ma latino beru ka kwan gini. Jemi gin nena. Mano ngaramo po karika pe pwonye kere ka gin gi neno gi pwonye gi jema ini neno nyuma ini timo nyunu timo so pier tek total ni lo pwonye mi lo be ki discipline mo wek lo tino kwan ben lo ngeni an mi lo be chala pwonye ini chi pikar manok mo dong gi ta ke choka bor ben ke ken amete kong dok wa doku be lokwa gi chela panelist me tiro yubeni ki Jimmy ka comments mugu tie chi be kwano amber chao ne longi bo doctor kong do du Ara foi de twal an lok palatin ni winyana liet to twal ento kerbin wano wajni pe yer wanen gina ngoma tie positive ye ma eno kero eno we ana luoni and gina ngoma latino kero piere tek to twal u kero pingo wo la tweet piere tek o kero pi walk gang ki family piere tek ki o kero pi kwan piere tek o kero pi ngom piere tek ki o kero pi chenne mon jima piere tek ma wel ngo po ki no wa tin wa tika loke pi pwonye ni mon jima piere tek amir kong gene chwak ma ki se lok ma gene la mien Christian lo ni pwony kono be pian tin wa tika lo be ro kin la nyud ma be I gang ma la tin don ye la mu Christian cha lo ni mien la tin nyuro lo ki la tin and kai ne cha ki la tin pe de tu chwa le cha do ge dong ni cha en wa che kong ni emiro cha and emiro cham and chamen eno ni pier tek pian eno ni phone bene you pian gene I am a Pwonyo in my background just psychiatry ni tam kita wan tam kede is informed very much by gene lok mo winyu megi walo ma chalo ko an chalo ka karman no flatidi mamana luoka ka luoka chi den utum ko man che tu gweng we dare mo dong la boy ko ba bir dong ma ba ne yo boy ko ba yeah eto do oi point mo ne mo anda ramuru boy ko ba ke see what is that point ma loke ma anda to ru bona point ni no ni ma o ma ramuru bona ke kan e dong me no you look ma na wa ni a caesar rubuni kedi be dong ene po waju andok mira wa look ke we kan ni a caesar look boni tam no ma na mi ani kada a waja tam mi da robo dong and that's the turning point from Rio Monero to the point ma karu bon from we you know when you need even you're thinking my money will influence that kidap tamachel mala la me o katike ene ni look me be ko gina ngoma mi rin si Anyiim morgin mo pere tek mada naga kama wan kwa na jani Lopwonye pe katike look pull the toile ento Anna was fortunate ya Lopwonye but penyo ni mani ni mi school mene yeah
en no bichi madong ayin ba ket la ibi wegi chere ya da pe school ke kan myero lok man ngo kai ki gelo mo mai nen na pere textual chiro mi nen gina ngoma mi latin men no ne and that's called from values to setting goals but fitting that values that must be important man latin kamaro di lo tutual yeah you should fit with goals man no chawa metu ko di ka chala an ma amas confess no mar we mada I should fit part of my goal time maybe like a way that was very important for me o la mirna ka no ne pe way no kona kon no pa very boarding school ento ma cha way a cha mar kwan no pa to we no a beyond way a kwan mathematics a kwan geography a kwan English no jimni no weng dong por no ga kare no sino kong ana we command ni values are very important what team one values not a team can be attacked madam mir one ni goals and all ma from meeting those values and then the Ben so there be summary 1 minute more the Ben take teaching jalaba the Ben Maber. yeah but I see more summary more we look latin ni my reflection that I see more yeah let me Christine pay karba ka the Ben let me Christine All right. Ano apa long ma jung tsar long palatini kira wa bunyi be kira dakta do o tiero kede o dolo kede doge latini ti ka ko ji madum man in latin ma na no ji mi ki kam kita ma entity ke mo ka latin ma ku ma pe ke konyo no bi duong wa ku ma inu lo mu ka ne ti ma pe lo ti lo ti on eni ka ma bi ni ma bi Anyiim no wati ke luti ama lunyodo ma pedong ma pego Pwonye jimi ma tala lokom roba nyo lokom kwan nyo lokom timo jimi kene pero ma lunyodo tikera yene ripo kwan ki lokom Pwonye roba ki konyo jimi ma piwa ene tika yelo lunyodo so lunyodo mu kene tane gendo mi azi kwa loten gan kwan dong nyur mu kene ni chiar ni tim ching chabe ko chir ko kadega latin be pinga wati chiar kadega chi pon pala chuya ye mano kira yisu wa ke myero beri kum latin no matek maloy pang me gang kwanya ka dong me gang kwana dong latin dong me wie ti latin ma ki ponyo mabe man ti ki luor par babe en luor ni eni ma konye wa ko peti mu jim maraju ikin pen pe beru dan mala po pe beru dan ma kiro lok i kum dan mo kene chi gana wa ko mana nan kan lutino pe migi ka e twero no mieri nge lutino eni mich mo akbar la twe indon ki kan beri wa chi gene laka an chiru ba be penyi ni fonya tina ni kita miero kere fony mabe in be mieri fonyo won wa be mabe chi po ka ngatu fonyo konyo gwa la tin mabe ne tika nyoto etika nyoto yom ber mabe ikin pen ka ini ngat me gwa lo tin challa cho cha ma tin cho bion ba kan Britain Got Talent lo tin ma getika gitu Kampala Kenya ni the get children ineno no twingi yom giberu chal dana chiel en girma nyire tika tibne ene girma be adida chilo tian wen mia kimini gi kare me fonyo jim wen mon what given the opportunity I lega na charbot cho kita mego rose furu wa ikube pe bet ka poka kin lutino ni wen mi el gwak yo wen marom I fonyo yo wen marom ene yo mati
Member use of watch. Chia for you. Adwang Boris Latisina. Thank you. Pascal, da ke achiel mo. Ana foya dak dugu ba anano ni latin ni marba okelo log ma en tiga going walk through again jem market en ni ma manyote latin en ni mero kony gilo tiano mo kana no ti kuja ma wan pa wangeo ento timo beda da mekere log en ni waka kamaleng ti lo tiano market en ni gi mero kony ma dit waka Lunyodo be gitiga gena katimena tata latin don oneno weko tin loke no bino ochoy war gama kumeno wachi weke kwan wek dano nen ngati mani koni kon neno kita wano picking kere kombeti ni no ka gwak en cha tiga neno ne onyo winyo ni agene bera timone ni oneno jo gena en lo tar pa luo tiga loke ye chi chwiny na tin ne ono bebedo be cha neno ni katwer di ben ko tem neno kama latin ni tiye weko lokere ka loka meno tama ba poe Megorose, ine tu gamo ne ke gora achiel. tamani latini en mukate ki warga ma kumer ki lok ma kumer no unen ma tuan dok en tiga cher kata pais ka waje tigi peko donc gina tini lok ma eno choyo ni ki lok ma en logo pe winye kadi wai chima pe winye mabe donc waneno ulok ki benat we u med bulyo melok palatini we en matiga kwan ki lok neni dano gu win kadi kertar pan wo dano we matiga win ne gu win mabe pe dok wa kuba pe winye kadi an maber kani pa winyo kadi wa mai chi maber pe winye bara mer bulyo ma mer ka ber ka winye ne ulogo chi mabe je tutwal mu puonj be wa wanu don wen ne chi jim ne pier te ko ne ko romo raising duan latini we dano we win ana po lok mo pol pe wa lok don De ben, iti da ke achiel mo. De ben. Network ne chalti yelo ne. Mer bedo ti winyo na chala ba. De ben. Da ke achiel mo kong your message, your final message, kom message palatini. Hello. Jimmy. Ka network ko nyere te da ke achiel mo we wa closing. Bedo tol en loko maduong tol bene pe Kenya gen matie ke ken message mo ai bola tin men loko pia tek tol pien kala tien matiri dong cho lok me chunye ma pek kireni kala ne gana no tiga diogi so one macha community waneno ka chune waneno ngomoro timone ma suggestion ma paska wa me chiero menno community ni wa ke lok kireni nene tama be so dwoko fo chicken bodan duju wa merne wono ke chwa ngo ma tar palote akelone ka foot pe subscribing ne tim be subscribe ana timo so email me re timi ne wa ke ni an la ma duong pe barana fo mate wa fo to 12 jomo go berga winyo wa ki panelists chabit mabiro ni watieko lok me dongo palatin ni gang kitano myero bet kere mabe me yuba nyim palatin me nong chabit mabiro ni me nong me agiri me lok makit eni Jimmy ka comments mugo tie kong kwane wa tu doge. Okay, comments man na tikan tie comments ma ki bot it will not display now piandong okatio wachak tie pedmong de twal tie nego mabebe. Okay. So G Brian strong them actual motigane hello I'm a good person and you when padang to don't come out don't like it don't but
For chicken, kilo Evelyn tiga chwal merelo again. Neno ka any grace okate education is a key to many doors. Ke ngara chiel matiga medo ka any manini atieko kop any mod madid but on wang great top as always. Thank you, atieko kop. Yeah, I think we got a topic. Yeah. So Grace Kotiwani, one may wish to help, but the cost of education in Uganda is unbelievable. Financial help is not sustainable, especially fees. The syllabus alone is too much for the children. This lead to discouragement in education. Please try to fight for reasonable and then come back to reasonable because it's just my thought. Yeah, mana tampa I mean Grace Okot and then again apeta ngumangani wabino kare melok bane in that area. And man team America and this topic needs a deeper analysis and time. The boys talks about mistreatment by step parents. This is another topic to look at and address. We tend to forget that our spouses became what they are, that we fell in love with because of their past. So so we should change our mindset in EX as I don't know what that means exactly, and know that they play a role in forming what we got and finished in unfinished and loved. So any tampa I mean Grace Okot and when comments material and then I can say that comment on my do to alpegadam kuberini. So I may I do about it. Yeah, before to tell me Grace, chabit mabino ni food what tiegi gine. Food what tiegi topic and what we kill and look and me step parents have been working down. We get them a baby and Jomo can go be step parents, but go Konyo the tino what do you? Ba le tieno we go Dongo ka chiel. Obi neno la pore chabit mabino ni. Wana fo to twal pichawa mamigu wo kube dore chabit mabino ni. Jo joka maro enu. Kamere baro bella yo, kamere kyo bella wo, kamere baro bella.